Ngizalelwe khona la eCarltonville. Ngikhulele khona la eCarltonville. Carltonville sikhulele eCrimini. Yeah, when we grew up sasinama Grootman wethu esibazi nje ukuthi bayaganga like leyo lifestyle leyo sikhule singayisabi like besibona kuyiyo indlela yokuthi ungaphuma ekuhluphekeni ngayo yabona njengoba sazi ukuthi la eCarltonville is a mining area but most abantu bala elokishini bebangasebenzi kusebenza abantu ababuya ngaphandle yabo so lama Grootman wethu bebebamba inkunzi bentshontsha so ile environment esikhulele kuyo like doing crime nje bekuyinto esijwayele yayibona lonto phuza nokubhema nje bekuyinto esijwayele nje why because of sikhulela kuyo lo environment yeah. Why because bebegcoka kamnandi nabo yayibona lonto ya ehlezi bana yonke into yayibona lonto yeah bebangatheshi mara behlezi banemali ngapha abadla nezingane uyabona nawe ukuthi awu it's fast life emnandi yayibona lonto yeah ifast life emnandi because nokuboshwa kwabo it was rare yabe bangaboshwa ngalendlela thina besiboshwa ngakhona so ikhuleni kwami nje kwakunzima ngoba baba bengamazi so olady nalo lashona bengisaseyintwana show nginawo ma 8 or 9 so sakhula siyintandane sikhuliswa ugogo nabanye abocousin bami nani sahlupheka mfowethu besihlupheka kabuhlungu because I think besi13 yeah indlu yakhona kanani i4 room yeah i4 room because mina no cousin wami lo udoctor besilala phansi ekitchen and the rest laba belala ngale ngase dining room nasekamereni kaMagrizini ba amantombazana so umajida besi2 mina na udoctor but kumfowethu ngani uma wami noma wakhe bayalamana kanjani so man it was rough yeah it was rough ngoba nokudla sometimes nje kwakunzima wayengasebenza uMagrizini besikhona le mali le yentandane le yama-orphan so naye ayincane ngoba manje sesibaningi mfethu yayibona lonto ya sesibaningi so isister lami elayeke isikolo wayosebenza le babeke sebenza e-tech shop kanjalo benza amagwenya lapho nani so we used to survive like bakwenziwe amagwenya nemihluzu le yase shop yeah sometimes bekanokufika ngazo sidle lapho nani yabo yeah those were the best moments yokuthi nje sidle lo mhluzu lo wenyama enkomo yeah sometimes wamawuntwana lawo yabo lonto nawo amalona amagwenya wakhona but ugogo she was caring kakhulu yeah awumuntu onothando kakhulu sometimes we would go to bed without eating but ubufudu nje bakhe nje we did appreciate ukuthi at least sisanawo ugogo yabo noma besinganabo abazali but nje ipresence yakhe nje yeah was everything so nokushona kwakhe kwaba yinto ezibhlungu nje lesisikhala lesi sakhe mfethu sasilimaza kakhulu shone 2006 or 7 yeah 2007 bese ngingena phuma ngejele into eyangizwisa kabuhlungu ya ugogo like ngithi mama kumele uzophuma ejele they have to recommend you edladleni kumele bakusayinele kanjani so 2010 bangiyalele ekhaya ukungisayinela kanjalo so ngasifila lesasikhalisa kagogo ukuthi if ugogo mangabe khona ngabe ukwazile ukungisayinela nami ngaya ngaphandle like akuzange kwasaphinda kwafana gogo maseke ivayile so mobheka why ekhaya bebani ukusayinela
Yeah, because this thing ye-gangsterism, yabo loo nto, yeah. They felt much safer mangisejele. Why? Because community benokufika sometimes, yabo loo nto, yeah. Ngilinyazwe phambi kwabo nani nani, yabona intonyana ezinjani. So they preferred mangaphakathi than mangaphandle, because of mangaphandle bengibazwisa kabuhlungu, like nje bebangayithandi lento ukuthi ngibe ngilandwa abantu endlini ngilinyazwa nani, because mangiphuma le ngiphume vele ngikwatile. Ngifuna ukwazi kahle kumamncane ukuthi hayibo wangangisayinele nani wathi hayi mfethu hayi kabi ukuthi sukulahlile noma sukuthandi, but we felt much safer. Nawe besibona ngathi usafe kakhulu mawungaphakathi than mawungala ngaphandle, hayibo loo nto. So nje nayo le yang affecta because of bengifila sengathi vele ngilahliwe, hayibo loo nto. I felt ukuthi ngilahliwe enhleke, yiko ngicina nasejele nje sengiphila amasimba, because it came to a moment where bese ngistukile nala ebusweni. I had tears here. Yeah, I had tears. So lawo ma tears asho ukuthini? Yeah, my tears. Ukhala mfowethu. Yeah, ukhala. So then sister lami Leza, maybe after some 2 to 3 years ngingatholi visit, but the day yazwakala zongivakashela dayile yangikhuthaza dayile the mangibuyele emasele ngazikhipha leza ituku. Even namanje if you can come close here uzobona ukuthi ngayishisa la nala ngazishisa. Ayedwa ukuthi ngishise nalezi ezinye lezi. Why nje ushuthi nje ipresence yakhe nalamagama beke nginikeza wona, yabo loo nto. Ya ayiwona nje wangishintsha ukuthi hayi manazi ya nami nje kusekhona abantu abangajabulela ukungibona ngingaphandle kanje, yabo loo nto, ya. So nje I keep it ituka. Yeah, she gave me hope. Uthe mfowethu unaba abashana bakho labakulindile bahlezi bekhala ukuthi kanti umalume ubuya nini, yabo loo nto. Yeah, then ize yangishanga phakathi. Yeah, for some time I felt njengomuntu at least othandwayo. Yeah, because sometimes ungathandwa nakhona mangafulathelwa yifamily, abanye abantu nje ngeke uzobuya ube nawo uzwelo, you understand. Once nje wafa inhliziyo nje ifamily yakufulathela kuphelile. Yeah, kuphelile nje, it becomes something else. Why? Because mawungancengwa kimi estradeni akekho umuntu ozokuncenga. So nawe nje ngeke uzukuncenga abanye abantu, yabo loo nto. So yeah, at least ifamily figure iyona nje into eke yathi ukungibuyisa. Mina ngikhulanga ngesitoti. Why? Because I was a quiet person. So I think icale mangicala ngene ilona high school. Yeah, because of primary bengintwana eGrand, ngikeleza Grand. Even though besenza ubutsotsi nyana, shu nje besaqala siku primary, yabo. But icale kahle kakhulu lona high school, ngoba kulapha ngicale ukubamba ibhamu khona nani, yabo loo nto. Yeah, cale khona lapha high school, because nakhona high school bengidayisa insango kanjalo, like to survive nami ngikwazi ukukhera esigele, yabo. Yeah, sihlala amadayisi lapha sigaca ibhamu. Le ibhamu zalaba hotman wethu lapha. Ngoba into esikhulela kuzo lezi sizijwayele ibhamu. Sicova kuwo lama hotman wethu. Why? Because nabo bebanokusijuta ukuthi hey man, hey intwana zami kwenziwa sona, yabo. Why? Because ngayibona ngami la ukuthi okay, should laba hotman laba sebekhathele ijele. So bebekhulisa thina. Yeah, basigruma, yabo loo nto. Mara into ekhenyayo ukuthi besebenzela bona. Ngoba besikwazi ukuyoganga le size ngemali basherele emalini yethu, yabo loo nto. Shuthi kahle bebasenza impatha, yabo loo nto. Besebenzela bona sambe sontshontsha le nani, kodwa makuboshwa thina.
Hayibo lonto sayijumpa la nolova kudala ama-hotman lawo asijwayela ayasebenzisa sacala ke sazenzela yethu igroup ke saphuma kulama hotman sasiphushele zethu imokolo lesigela ngaphelela ku grade 10 ya standard 8 encwadini bengentswempu so ifike lapho ukuthi manje yazi mawuyintwana e-out nawe uyafuna ukushayina njengezinye intwana yabo lonto it all started mangicala ngilimaza umuntu ngimthathela ikhavela ngoba nami bengihalela ukuthi nami ngifane nezinye intwana ngigcoke ikhavela yabo lonto so then yacala ke kwaba into engijwayelayo like fast cash kanjalo yabo lonto ngabona ukuthi okay kanti philwa kanje ukuthi ngicina singacedanga isigela yiyo le ndaba le yokuboshwa yiyo le ndaba yokuboshwa but before ungizoboshwa ngasuspendwa ngoba kutholakala ukuthi besibaleke iclass manje ukubaleka kwethu iclass besishiye incwadi ngale and izibhamu bezilapha elona esikhulu bhekini so ithe makushintshwa amaclass kwasala isikhulu bheki sami so umeme wathatha lesi sikhulu bheki wasisa ku principal kuthiwa kusasa kumele ngize nomzali so into yenza ukuthi ngicine sengilwa no principal ile ndaba le ezibhamu ezingale and abayazi ukuthi wona kunezibhamu so bengafuni ukuthi zifike ukuthi baze bayazi ukuthi kunezibhamu ngale ngangena staff room le no ashuzi wami salwisa amalona amathiza salwisa amathiza sathola lesa sikhwama lesi sabaleka ngabe bangakasivuli ngoba yive bebazivulile besoboshwa siboshwela le ibhamu lesi yabo lonto sabaleka saye tavern safika sahlala futhi tavern akhona yayiduzana nesikolo sigela masiphuma lapha saya nowachuzi le besiphethe nama case otshwala lapha shama cricket lapha phezulu lapha angithi simele lesesinye ischeme sethu laba basesigela laba siphume kiwe le tavern lokuphuziwe no angithi le incident le kusasa kumele ngize nomzali so sengiphuma kahle lezinye intwana ngiphuma ngigcoke iuniform kuba ngathi ngiyesigele yabo lonto kanti hayi ngiyazi ukuthi sokwenza into zethu ngala so isister lam nalo beligeleza la yabo batshela isister lam ukuthi hey tshela umagogo ukuthi lo muntu sekana 4 to 5 days angazwakali la esigele since silinde ukuthi lo muntu uzozwakala nomagogo akakazwakali angifika lo umagogo wanishawuda wathi hey siyesigela wena kusasa siyesigela uprincipal wavela wabatshela wathi hayi lo angimfuni lo ungimoshela isikolo nokungimoshela isikolo futhi lo ukhalisa izibhamu na wamangala naye ugogo ukuthi lo muntu eyithulele kanje nasendlini lo ukhalisa kanjani izibhamu athi lo mntwana lo wakho lo uhamba ngezibhamu udayisa nensango la esikolweni nabo abangani bakhe bagcwele ngale ngasemuva besiyibiza iSun City nasibamba masibaleka amaclass besihlala ngale ngaselangeni lesibhema amazolo wethu nana bathi abangani bakhe nabo bagcwele ngale Sun City ngale hey umagogo uzathini beke kwatile vele sifika lendlini le ngishanga umshanelo plus beke angabhayisikele uma grazing wami ngishanga umshanelo la endlini bekumntwana ufana nabanye abantwana bengekho aggressive noma bengishawa bengikhala njengezinye ingane kodwa lezi azizwela ngami izangaphandle naye bekethuka ecabanga ukuthi mhlambe ngiyasukelwa yabo lonto cabanga ukuthi hayi ngiyasukelwa kanti akazi ukuthi angengane la endlini ngale ngaphandle ngokhonta yabo lonto ngalesa sikhathi bekumnandi bekubheka indaba zakho bekuyinto normal nje ukukhala isibhamu nje bekuyinto normal nokukapana nje bekukapana nje bekuyinto enormal nje kunje besiphilela impilo ebarbaric nje siphila nje ubarbarian nje le ngiyakutshela bro wami hey so yabona ukuhlupheka nako ukuhlupheka nayo kuyayidlala indima yokuthi abantwana bagcina sebeganga bagcina sebaba yilona igangster yabo lonto because ku gangster is kulapho uthola iwarmth khona yabo lonto ne protection yabo lonto so umgengana wona hayi siphilile nawo hey khutho ngibuya kude khutho
Khutso ngibuya kude mebra. Buya kude Slagpan. Buya kude dikas. Yo. Hey. Uboshwa kokuqala uboshwe nini? And ubosholani? Beku 2004. 2004 bekuyi robbery ne attempted murder. Ngoba lwababa lwasamkapa. Besimbamba inkunzi so uyazwa besiyintwananyana ezincane singenamandla. So we used to rely entweni. Yeah. Umuntu make fika masifika nje umuntu make sibisa nje besimkapa nje yabo. So saboshwa si2 sangakhipha amajita. Babone kanjani ukuthi yini? Like mina ngiyaziwa mina. Mabe kuthiwa bo Malcolm bese bengesana ndaba nalabo abanye basho nje ukuthi hayi masingathola lwasicedile yabo lonto manje ngebra code uvele uboshiwe akumelanga akhiphe laba abanye yabo lonto ulayini wethu wala la egangster kuthe indoda hayi mawuboshiwe uzazibona yabo lonto yeah ibra code yethu leyo yeah ukuthi asikhiphani yabo so lo ngaboshwa nobafu ubafo ngoba yena bekasasemncane bamkhipha ngelona akusibail mama bayibiza ndanto Supervision. ya bamkhipha ngesupervision vaya ukuthi bekuyintwana nabangishange 6 months ngacala ukuyoshizila le Waya kuphi? la ePorch ya la ePorch eBochroep la ngicala ukushizila khona la Benjani lokho ngasesikhathi? bekurafu ya bekurafu so ngenhlanhla ngithi manje mawufika le mawuyigenge like mawuyigenge khona negenge ngaphakathi so mawufika le usekhaya uyayibona lonto and manje there are sacrifices ekumele uzenze kuvunywa ngempela ukuthi uye lo muntu lo okuthiwa uye lo uyayibona lonto no like hey siyakude manje Yeah. no siyakude kumele bagcwale ngawe angithi mawuyititshere uyititshere ngamaphepha ukuthi uye euniversity ekanje so wena mawuthi uMalcolm wena weDog Pound kumele sigcwale ngawo ukuthi ngempela uyinje namazinyo na ekwazi ukuluma ngoba ngithi uthi wena uyinja wena kumele ukubalume ke sigcwale ngawo ukuthi ngempela uyinja ekwazi ukuluma yayibona lonto nokuthi abajida bakuvume ukuthi hayi nangempela iyo lansizwa la so most like njengoba ngikutshela ngithi khona ischeme sasebatswaneni khona ischeme sasemaXhoseni so inamba yethu yangaphakathi ihambiselana nale yangaphandle makuyi26 kumele ube yiviyele yayibona lonto makuyi26 kumele ube yiviyele nesabaza abantu bamaviyele ukuthi intwana zasebatswaneni yayibona maku28 mele ube mhlambe ivandali sabazi ukuthi mavandali ile ntwana leza semaXhoseni leza so iyahambiselana lento yangaphakathi neyangaphandle umgenge loyo ya thina eKhutsweni singama Air Force khona abase4 khona abase3 yeah so most thina laba sebatswaneni most yethu singama 4 so laba semaXhoseni most yabo ama3 yayibona lonto Mangabe uphuma after lo 6 months leyo uphume wayenzani kasi? obvious back to square one Sino magriza ngaleso sikhathi manje soboshiwe. Uzothini sekamukela ukuthi vele umntwana wakhe itsotsi sekamukela ukuthi umntwana wakhe itsotsi ngeziphilela impilo yami nje ukuthi umagriza ukuzwa akabhlungu orwenzana hayi it was all about ukuziprove yeah it was all about ukuziprove ukuthi ya yimi uthi ugogo uyakhala wenzani yeah so ngi later on ukuthi bahlukumezile abantu basekhaya because of bayahlukumezeka akekho umzali ofuna ukubona ingane yayo iphelele ejele or lokuyishawa abantu estradini nani so bazali bethu besibahlukumeza nje emotionally kakhulu sibakhawatha blind
because of ipain be-reflecta kubo. Be-reflecta kubo. So nabo nje bakhawathekile nje hambeni kwesikhathi. From 2004, I've never stayed. I was a jailbait. I've never been ngahlali ne 2 months ngaphandle. Oh yeah. Yeah. Bengiphuma ngenza ama crime lawa mhlambi 2 weeks nyana nje ngibuyele futhi. So from 2004 till 2016, only now from 2016 to 2023 ngithi ngihleli mhlambe ngina more than 6 months or a year ngayi ngaphakathi, because since from 2016 angizange ngaphinda ngaboshwa futhi thini manje should manje sengiyenza 8 years manje. Youth yami yona ngiyazi, ubusha bami angibazi ngoba ubusha bami bonke ngibudlele ejele. Indaba mikhangani idali khona nathi sithole ikhona ngoba lama Goodman lawa azikhulisile bekwamala Costa wangathi eBatswaneni, ngale ngasemaXhoseni bekwama VF. Yeah, bekwama VF ngale nempi zabo siyazazi. Shuthi nje nabantu baseBatswaneni babangazwani nabangale emaXhoseni yabo, like ngathi bekuyi-tribalism yabo ngoba ngale babathetha isiXhosa, ngale ukhulunywa isiTswana ngale Batswaneni yabo lonto ya. So igangster kudala ikhona sizalwa lokhu ikhona igangster. Sizalwa ikhona igangster. Nathi safika, nathi sazenzela, nathi sagruma abanye njengoba besigrumiwa kanjalo ya. Waba into nje generation to generation. Now we formed igenge yethu because we were 5. Then from Esgela sa recruiter. Yeah, sa recruiter sababhaya. Binizibizane. Ama dog pound. Yeah, ma dog pound. So like from ku VF nela Costa uyibo laba abadala kithi. So thina sazenzela olona o dog pound. Kwazana laba abanye ama Rough Rider yabo ama HFS saba iskimi subisana nezinye ikimi ama CMF nanani yabo lonto ya. Why? Because if bewintwana semaXhoseni bengeke ujole ngaseBatswaneni. Oh yeah. If bewintwana seBatswaneni bengeke ujole ngasemaXhoseni. Lukhurodikas bengiphume eBatswaneni uJuzi yena uhlala ngale 3. So mara mangiya ngale ngakhaba uJuzi bengayi straight, bekumele ngiphume ngemikhukhu kanje nama ke ngishayile iround akadluli le emaXhoseni, mela ayishaye ngale ngasemuva ngale yayibona ngoba seBatswaneni semaXhoseni i3 ingale. So kumele nje uhambe oyintshontsha nje, kumele uhambe ukutsakutsa yayibona lonto ile mpilo besiphila. So ngale ngakhoba uJuzi ngoba bekugcwele imikhukhu lethi masigangile ngale ngaselokishini bese uthengisa izinto ngale, amabhaya amaningi ngale. Sometimes masishaya iround ngala jumpers masidlula nje siyashanela futhi siyashanela till size sifike ngasemakhaya. Bebesithela induku mara most bebesaba phakathi bewusaba. Yeah, until nje lapho ababagcina sebeyitshala khona ukuthi hayi enough is enough labafana la. Why? Because nathi singabantwana basemphakathini. So if unengane eyitsotsi, it's not easy for wena ukuthi ungashaya enye ingane ngoba uzoyazi ukuthi neyakho ingane yitsotsi yayibona lonto. So umphakathi nawo bosaba mara ekugcineni nje bagcina sebeforma lapho ukuthi hayi labafana laba kumele sibasusela. Bagcina sokwenzwa nama patroller kulapha kugcina sekuba ngcono nyana khona lapha sokwenzwa ama patrol. Bepatrol ebusuku mangabe babahlangana nabo bakuthola uphethe umesi baxabula. So manje beseniphila kanjani ke mase kunama patrol ekhasi? Besiphila ngenkani naba ngithi besesilwa nabo. Besesilwa nabo nje. Ngoba sibazi ukuthi baningi. Nathi besihamba siyigroup sibaningi. Yayibona lonto So nike nabambana nje. Kakhulu. Mangabe begura nama patrol, aba patrol bewaphathana wona ngazayi. Bebabamba amashampoko. So thina sihamba ngezikhali phela. Sihamba ngeziphanga, sihamba nangamagabhera. So ngalezi zinto lesabo lezi ishampoko lezi. Ishampoko uyangena musemuntwini weshampoko akushaya kayi1.
wena nje one hole nje umuntu uyawa hayibo lonto besilwa nabo sulile nabo kakhulu amaphoyisa bebaza imuva amaphoyisa baza emuva sesiqedile ngoba ama-patrol angithi bebe sibathatha njengeimpimpi ngoba nakuwo lama-patrol lawa ama-ex-convict akudala itsotsi ezakudala ezayeka ubutsotsi yabo lonto so bese sibathatha njengemidlwembe nabo ukuthi hayi laba baphilile ubusha babo badla ubusha babo manje sebazohlukumeza thina sesifuna ukudla ubusha bethu yabo lonto hayi tubona besilwa shema salwa but at least today sesiyazwana manje.